nadi. Nadi main. Main ila kai tapi lah. Right. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදරණ අපේ YouTube channel එකේ බක් මාසයේ තවත් අවුරුදු උදානයක් ගෙනීමටයි මේ චෝදනාව වන්නේ සිංහල දමිළ මුස්ලිම් දැන් මේ වර්ග ජාතීන් තුනම එකතු වෙලා පුංචි දරුවන් සමග සිදු කරපු බක් මහවුරුල්ලක්. ඉතින් මේක ඊටාම කෙටි කාල සීමාවක් තුල පැය දෙකක් වෙන කෙටි කාල සීමාවක් තුල ලැහැත්ති වෙලා සංවිධානය කරේ. ඉතින් මටත් ආරාධනාවක් ලැබුණා ඒත් මමත් ගියා. එකයි විශේෂත්වය වන්නේ ඉතින් ජාතීන් අතර අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය තහවුරු කිරීමක් තමයි මෙතනින් අත්‍තරම වැදගත් වෙන්නේ. බක් මහවුරුල්ල මෙතන රටේ ජනතාවට අනිකුත් රටේ මිනිසුන්ට මේ දෙන ආදර්ශය ඉතාම වැදගත්. අන්න ඒකයි මේකේ වැදගත්කම තියෙන්නේ. පොඩි වුණාට ආදර්ශය ඉතාමත් වැදගත්. විශාලයි. ඒක මෙතෙක් කියන්න බෑ. ඒ නිසා මේ බක් මහවුරුල්ල සිරු දෙනාගේම ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරා මේක ඇත්තටම මේ වගේ දෙයක් මීට කලින් මේ රටේ හැමතැනම සිද්ධ වෙනවා නම් ඇත්තටම හොඳයි කියලා. අන්න ඒකයි වැදගත්කම තියෙන අපි එහෙනම් බක් මහවුරුල්ලට පුංචි දරුවන් සමග එක්වලා සිංහල දමිළ முஸ்லிம் එහෙනම් අපි යමු வீடியோ එකට. சிங்கள தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஒரு அவருது சபை புத்தாண்டு நிகழ்ச்சி ஒன்று நாங்கள் நடத்தினோம். அதில் சிங்களம் தமிழ் முஸ்லீம் என்ற எல்லா மதத்தினரும் 4 மதத்தினரும் கலந்து இதை நடத்தினோம். மிகவும் நன்றாக நடந்தது. இது வந்து சிறுவர்களுக்கு மட்டுமின்றி பெரியோர்களுக்கும் இந்த இன மத பேதமின்றி எவ்வாறு நாங்கள் ஒரு தாயின் மக்கள் என்றதை இதில் காட்டியுள்ளோம். இது போன்ற இன்னும் மேற்கொண்டு இன்னும் வரும் வருடங்களில் இதை போன்ற இன்னும் உருது சேவைகள் இந்த இலங்கை பூராவும் எல்லா மதத்தினரும் ஒன்று சேர்ந்து நடத்துவது தான் மிகப்பெரிய வெற்றி என நினைக்கின்றேன். இன்னும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவில்லை என்றால் அன்பு வேண்டுகோள், எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். hari umban hari මේ අරයාව තමයි ගන්න. சரி அவனை கொடுங்க. மேட தேமு ஆறு தேமு
Hari 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 hari. Bumbang. Isra ada. Haron. Tunigaran. Meg ඉස්සරහින් එන්න බා කරුවද? ඔව්. ஆலியாகிட்ட பெரிய சோப்பில் எடுத்து போடுற ஒரு இது சரி. இல்ல அது டக்கு போடே இல்ல. கவாடா ரெண்டு. நான் டக்கு போடே இல்ல. எல்லாம் சரியா ரெடியா? தம்பி கொஞ்சம்
ඉස්සරහට යන්න බයි ඉස්සරහට යන්න. சிவா கையேடு கையேடு ஓ அல்லන්න බා Ya. Bukan dengan, ayo kan, istirahat ini, Bang.
சரி சரி பரவாயில்ல. ஓடு ஓடு ஓடு
කැරගෙන කැරකිලා මෙහෙම යන්න ඕනේ ආට. සද්ද මෙගා සද්දයක් දීපු. අපි ශාන්තිම වස්නායකට ලස්සන පුරියක් දෙමු අපි කට්ටිය එකතු වෙලා අපේ ප්‍රධාන සබ්බ පරිවාර උරන් සූති ආරම්භ. මෙන්න අපේ ඔරේ තමයි උත්තමාචාර්ය උපල පොතෝ තරුණ කලක
මේයින් අපේ අරුන්දික මහත්මයා මේ අලුත් අවුරුදු උත්සවයක් පොඩිවට සංවිධානය කරා පොඩි දරුවන් වෙනුවෙන් ඊටාම කෙටි කාලයක් සීමාවක් තුළ. ඉතින් මේ ඇයි ඔයාලට එහෙම මේ කරන්න අවස්ථාව මේ කියන්නේ මේ හිතුනේ? හේතුව. ඔව්. හේතුව කියනවා නම් ඉතින් අපි අර සංස්කෘතිකත් එක්ක බලනකොට දැන් සෑහෙන මේ වගේ කියන්නේ නැහැනේ සාමාන්‍ය පොඩි කට්ටිය දැන් මෙතන ඉන්න සුළු ප්‍රමාණයයි. සුළු ප්‍රමාණ කියන්නේ ඉතින් මුස්ලිම් සිංහල දෙමළ. ඒ තුනම ඉන්නවා නේද? ඉතින් සමගිතාවයත් එක්කම මේ අපේ සංස්කෘතියක මතක් වීමක් එක්ක තමයි මේ අවුරුදු උත්සවයක් කියන්නේ. ඉතින් අවුරුද්දට විතරනේ අපි. ඔව්. නේද? අවුරුද්දට අපිට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන විදිහට සාමාන්‍ය පොඩියට දැන් කොපියෙන් ගිහින් වර්ධනයක් තමයි ඉතින් කියන්නේ මෙතනින් ඇතිලා දැන් සම ඉස්කෝලේට යනකොට ඉස්කෝලේ ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ දේවල් කරනකොට යාළුවා තේරෙනවනේ නේද අපි සාමාන්‍ය ගෙදරින් ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්න. දැන් පොඩි ළමයි කියනකොට අපි ගෙදරින් ඊට පස්සේ මොන්ඩිසෝරියෙන් ඊට පස්සේ ඉස්කෝලෙන් නේද? ඔව් ඇත්තට සමාජයට වැටෙන්නේ. අපි මෙතනින් පටන් ගන්න එක හොඳ දෙයක් දුන්නොත් තමයි එයාලට අනාගතයට ඊට පස්සේ මේ හොඳ දෙයක් ඒ කියන්නේ ඔයා අදහස් කරන්නේ මේ ජාතින් සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් කට්ටිය සමගියෙන් ඉන්න ඕනේ කියන අදහසද ඔයා දෙන්නේ? ඒ තුනම එකතු වෙලා තමයි මේ අවුරුදු උත්සවයට සහභාගී වුනේ. ළමයි. ඒ කියන්නේ ළමයින්ට කිසිම මේකක් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ මෙයා මෙහෙමයි කියන එක අදාළ නැහැ. අපි ටොපි 100ක් උදාහරණයක් ටොපි 100ක් දැම්මොත් මේ පැදුරකට ඒ 100 ඇඳින්නේ හැම එක්කෙනාම මෙතන. ඔව්. මුස්ලිම් ඔක්කොම තමයි ඇඳින්නේ. ඔව්. ඉතින් ඒකෙන්ද එහෙම ಜಾති ભેද කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒකට දැනටත් නැහැ එහෙම. උත්සවවල හැම එක්කෙනාම සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් අපිට දැන් මෙතන ඉන්න අපි දැනටනේ පරිසරය අනුව ඉතින් මෙතන පරිසරය එහෙමයි. ඔව්. ඒකෙන්ද අපි සියලු දෙනාම සහභාගී වෙලා එකමුතින් පැය දෙකකින් විතර තමයි සංවිධානය කරලා මේ මේකක් කියමු කියලා අපි මේ ඔව් ඇත්තටම වටිනවා මේ ඔයාලට අදහසක් දක්වන්න පුළුවන්ද දෙමළ බසින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔයා මම නම් දෙමළ කියන්නේ ඔබ දන්න විදිහ ආකාරයට அதாவது நாங்கள் இப்போ அப்பொழுது இங்கே இருக்கிற முஸ்லீம் தமிழ் சிங்களம் 3 மக்களும் இப்போ எங்களுக்கு வந்து இதை சொல்கிறது தமிழ் சிங்களம் புத்தாண்டு சித்திரை அப்படின்ட்டு இப்போ இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டால் நாங்கள் வந்து எல்லோரும் உண்டாக சேர்ந்து சின்னதாக எங்களுக்கு ஏண்ட மாதிரி சாதாரணமாக எங்களுக்கு ஏண்டது வந்து நாங்கள் அவருது உற்சவையாக அதாவது அவருது இந்த விழாவை எடுத்தோம். இப்போ இதில் வந்து சாதாரணமாக ஆணைக்கு கண் வைக்கிறது, தொப்பி பொறுக்கிறது, பெலம் போல வெடிக்கிறது, இந்த மாதிரி சின்னதாக சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அவங்களையும் சந்தோஷப்படுத்தி இந்த நல்ல நாள் பெருநாளை அவங்களையும் உற்சாகப்படுத்தி நம்ம இப்போ செஞ்சது அதை வந்து இவங்க கொண்டுக்கிட்டு போவாங்க எதிர்காலத்தில். அதையே நோக்கி தான் நாங்கள் இது செஞ்சோம். ඇත්තටම වටිනවා. දැන් මොනවද සංවිධානය කර ඉවෙන්ට් සම්බන්ධයෙන් පොඩි දරුවන්ගේ ඉතාලම කෙටි කාල සීමාවක් කිව්වනේ. දැන් පැය දෙකක් විතර ඇතුළත මොනවද සංවිධානය කරේ? සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අපි ඉවෙන්ට් ගොඩක් තිබ්බා. කියන ටොපි ඇඳීම, සීනි බෝල, ඔය තව තියෙනවා මේ කණාමුටි බිඳීම, අලියට ඇහැ තිබීම, කඹ ඇදීම, ඒ වගේ ගොඩක් සාමාන්‍ය අපිට පුළුවන් ඒවා ඉවෙන්ට් 10ක් 12ක් විතර තිබ්බා. මේ අපි බලමු ලබන අවුරුද්දට මීට වැඩිය හොඳ දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන් අපි කරනවා. අපිට දැන් ඒ නිසා අපි ආරාධනා කරනවා වටේ ඉන්න මේ ටවුන් එකේ ඉන්න අනික් සියලුම හිතවතුන්ට මේකට සහයෝගයක් දක්වලා මේ කටයුත්ත ඉදිරියට කරගෙන යන්න මේ අපිට සහයෝගයක් දෙන්න කියලා ඉදිරි අනාගතයේදී දවසක අනිවාර්යෙන් දැන් මෙහෙමයි අපි දැන් මේක අපි බෑනර් පෝස්ටර් ගාලා එහෙම මොකුත්ම නැහැ. මෙතන ඉන්න සුළු දෙනයි ඒ සුළු කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි වැඩේ කරේ. ඒ ලබන අවුරුද්දේ බලමු ලොකෝට මෙතන සංවිධානය කරලා ලොකෝටම කරමු කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටියකින් මේ ඒක තමයි ඉල්ලන්නේ. ඇත්තටම වටිනවා මේ මොකද
පොඩි දරුවන්ට මේ කියන අපේ සංස්කෘතික දේවල් ඒව දේවල් පෙන්වන්න අපි ඇත්තටම වුන් සහභාගී කරන එක ඇත්තටම උන්ටනේ මේක ප්‍රමුඛත්වය දීලා තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම වටිනව නේද? අනිවාර්යෙන්. මොකද මේ දැන් දැන් මේවා සාමාන්‍ය දැන් ඉස්කෝලවල වල ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කරනවා. ඉස්කෝලවල කරට අර අවුරුදු උත්සවය කියනකොට අපි සාමාන්‍ය දැන් ගෙදරින් මෙතන ඉන්න කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු උත්සව වලට සාමාන්‍ය වෙලාවල් ගොඩක් අඩුයි. අවුරුද්දට සැරයි කියන්නේ ඉතින් අවුරුද්දට ගෙදර කට්ටිය ඥාතින් එනවා ඒ වගේ. ඉතින් මෙතන ඉන්න කට්ටිය අනුව මෙතන පරිසරය අනුව තමයි මෙතන ගොඩ නැගුණේ මේ වගේ අවස්ථාවක්. අපි ඉදිරියටත් අපි මේ වගේ සංවිධානය කරලා ලොකුට කරමු. ඇත්තටම වැදගත් පණිවිඩයක්. අපි එන යන් ඉදිරි තරඟ වලට තව තරඟ ඉදිරි කියන්නේ කනා මුට්ටි විඳීමක් තියෙනවා. ඒකට තෑගි බෙදා දීමක් තියෙනවා නේද? තෑගි තියෙනවා. තෑගි ලෑස්ති කරලා දෙන අපිට පුළුවන් තරමට කියන්නේ පොඩි ළමයින්ට මොනවද අවශ්‍ය කරන දේ කියන්නේ ඉගෙනීමට සම්බන්ධයෙන් පොත් මේ දවස්වල ඒවා තමයි ඉතින් ගොඩක් නේද? පොත් පෑන් වගේ දේවල් කවකට පෙට්ටි ඒ වගේ ගොඩක් අපි සාමාන්‍ය අපිට පුළුවන් විදියට තෑගි පරිචාස් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම හරි. අපි එහෙනම් ඉදිරි තරඟ ටික යන්නේ අනිවාර්යයෙන්. හරි බොහොම ස්තුතියි. හරි. මේ ඉන්නේ අවුරුදු උත්සවයට සඳහා සහභාගී වුණ එක් දරුවෙක්. ඇත්තටම දුව ඔයා මොකක්ද හිතන්නේ මේ කෙටි සංවිධානයේ ඊටාම කෙටි දැනුම් දීමේ සංවිධානය කරමින් මේ ලැබුණේ මේ අවුරුදු උත්සව ගැන? අපිට මේ ලැබුණ අවුරුදු උත්සවය නම් හොඳයි. අරුණ මාමා, නාදින් මාමා ඒ වගේ කට්ටියත් එක්ක ඉඳලා අපි අවුරුදු සංවිධානය කරා. ඔව්. අපිට ඉතින් විනෝද වෙන හොඳට ක්‍රීඩාවක් තිබුණා. වෙලාව පැය දෙකකින් වගේ ඒ පොඩි කාලයක් ඇතුළත අපිට ගොඩාක් ශ්‍රී ලංකාව කරන්න හම්බුණා. ආයෙත් ලැබුණ අවුරුද්දෙත් මේ වගේ එකක් තියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව්. හරි එහෙනම් ලබන අවුරුද්දේ නම් තියමු. දැන් ඉදිරි තරඟ ටිකට අපි යමු නේද?
Ayah,
දාන්නේ රද්දෙන්. මා තුරුක් කවෙන්න Right, hari. Dan lagi deh. Itu tanggal dah dong, eh? Get right dan. Right dan. Itu kan. Bapak yaar. விலகி ஆக்கள் பார்க்க හරි ඉතින් මේ අලුත් අවුරුදු පොඩි ළමයින්ගෙන් කරා ඉතින් මේ මොකක්ද ඒ ගැන හිතෙන්නේ මේ අයියවාට? මේක මට මම හිතන්නේ අපි හැමෝටම හොඳ දවසක්. අපි Hindu සිංහල මුස්ලිම් මේ තුන්ගොල්ලම එකතු වෙලා අද මේ අවුරුදු හොඳින් සැමරුවා. ලොකු හිතට ලොකු සන්තෝෂයක් ඇති වෙනවා. මොකද මේ කෙටි කියන්නේ පැය ගාණක් ඇතුළත අපි මේ කට්ටිය ඔක්කොම එකතු වෙලා සංවිධානය කරලා මේ ළමයි ටික මෙතනට ගෙන්නලා හොඳ වැඩසටහනක් අපි කෙරුවා. ඒ කියන්නේ මේ හැමෝගෙම සහයෝගය ඇතුළු මේ කරපු වැඩසටහන මම හිතන්නේ හැමෝටම ආදර්ශයක් වෙයි. මේ හැමෝටම බලන හැමෝටම. මොකද අපි ආගම් ભેදයකින් තොරව අපි කට්ටිය මෙතන එකතු වෙලා මේ වැඩසටහන ඉතා සාර්ථකව කෙරුවා. ඒක ගැන මට ලොකු සන්තෝෂයක් ඇති වෙනවා. මම මේ අවුරුදු ගානකට පස්සේ මේකට ඇවිල්ලා මේ වගේ මේ වැඩසටහනකට සහභාගී වුණා. මොකද අපි අවුරුදු ගානක්ම රට හිටපින්ද මට ලොකු සන්තෝෂයක් ඇති වෙනවා මේ වැඩසටහන ගැන. ඇත්තටම මේ ගොඩක් පොඩි කට්ටිය ලොකු කට්ටිය ඔක්කොම මේ තරඟ තිබ්බා මේ කෙටි කාල සීමාවක තුර. කොහොමද ලැබුණ සහයෝගය මේ කට්ටියකින් තෑගි අනම්මනම් දැන් ඉදිරියට දෙන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? ඔව් හැමෝටම මේ සහභාගී වුණ හැම එක්කෙනෙකුටම වගේ අපි තෑගි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අපි හැමෝම අපිට උදව් උපකාර කරුවා මේ අවස්ථාවට. මේ පැය ගානක් ඇතුළත අපිට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ කණමුට්ටි ගැහිමේදී මට මතකයි සහෝදරයෙක් ඇවිල්ලා ඉදිරිපත් වුණා තමන්ගේ පුද්ගලික මුදලින්ම දීලා එයාට තෑගි දුන්නා මේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්. ඒකත් ලොකු සන්තෝෂයක්. මොකද එයාම ඉදිරිපත් වෙලා මේ වගේ වැඩසටහනට ආදර දුන්නා. ඒකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම දන්න ධර්මයෙන් සිංහල කාන්තාවක් තමයි මේ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරේ. ඔව්. එතකොට තෑගි දුන්නේ දමිළ ජාතිකයෙක්. ඒකනේ මම මුලින්ම කිව්වේ ආගම් ભેදකින් තොරව අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මෙතන මේ වැඩසටහන කරුවා. ඒක අපේ මේ පරිසරය ඇතුළත අපි හැමෝම එකට ජීවත් වෙන කට්ටිය. ඒක කිසිම ભેදයක් නැහැ මෙතන. ඒ කියන්නේ සිංහල අවුරුද්ද වේවා මුස්ලිම් අවුරුද්ද වේවා දෙමළ අවුරුද්ද වේවා ඒ කිසි ભેදයක් නැහැ. අපි හැමෝම ඒ ගෙදරට යනවා, ඒගොල්ලෝ අපේ ගෙදරට එනවා, කනවා බොනවා. ඒක කිසි ભેදයක් නැහැ. අපි එදා ඉඳලම පොඩි කාලේ ඉඳලම අපි ඔක්කොම එකට ජීවත් වෙන හින්දා මම හිතන්නේ ඒක ගැටලුවක් නැහැ. අපි හැමෝටම ඒක ලොකු දෙයක්. ඒ වගේ අපි බලා ඉන්න කට්ටියට මේ ආදර්ශයක්. මේ අපි පොඩි ළමයින්ටත් ඒ කට්ටියව ඇදගෙන යන්නේ
මේ ඉදිරියට ඒ වගේ පරම්පරාවක් එනකොට ඒගොල්ලන්ටත් මේවා අත්දැකීම් ඉඳගන්න පුළුවන් නේ. මේ වගේ වැඩසටහනකදී ඒකයි අපිට තියෙන ලොකුම ආදර්ශය. මේ ඇත්තම දියාගු අයියා මේ ඔයා දමිළ කතා කරන කොට සිංහල හොඳට කතා කරන්න පුළුවන්. දමිළ ආසන්නන්ට මොකක් හරි කියන්න පුළුවන් දමිළ භාෂාවෙන් පොඩි අදහසක් දෙන්නකෝ. எல்லாருக்கும் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். இன்று இந்த நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு எல்லாரும் வந்ததில் இட்டு நாங்கள் எல்லோரும் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். என்று சொன்னால் இங்கனைக்கு முஸ்லீம் தமிழ் சிங்களம் அனைவரும் சேர்ந்து ஒன்றாக சேர்ந்து இந்த புத்தாண்டு விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடினோம். அதுவும் ஒரு குறுகிய காலத்தில் ஒரு குறுகிய காலம்னு சொன்னால் ஒரு 2-3 மணித்தேளத்தில் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிறு நிகழ்ச்சி நிரலை இங்கே கொண்டு வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு முன்னுதாரணமாக நாங்கள் எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சி நிரலை கொண்டு வந்தோம். அதனால் எல்லாருக்கும் நான் இங்கே சமூகம் வந்த அனைவருக்கும் புத்தாண்டு இனிய நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று முதல்ல வணக்கம் சொல்லுகிறேன். අපි එහෙනම් යන් ඊළඟට තෑගි බෙදාන උත්සවනේ තියෙන්නේ කට්ටියට පොඩි විදියට අපි සකස් කරගත්ත විතර එහෙනම් ඒ ටිකත් අපි ලබා දෙමු නේද? ඔව් ඒක අපි ඒ වැඩසටහන කරගෙන අපි ඉදිරියට கிருஷிகா அடுத்தது கிருஷிகா யார் கிருஷிகா ஓ நீங்க கிருஷிகா கேட்டது பிறகு கேட்டது அடுத்தது இல்ல இது நான் சங்கீத புட்டு வீடியோல நதி மைனியா கை தட்டுங்க எல்லாரும் ரைட் அடுத்தது பலூன் 3ஆம் இடம் காரணி அடுத்தது கத்தகாட்டி பாசறேன் மன்னவா அண்ணா வந்து 2ஆம் இடம் பலூன் நடத்து 1ஆம் இடம் கரிந்து சாக்கு 1ஆம் இடம் விஷால் சிறுவல் பாடுறா இல்லை இது என்ன சாக்கு பாய்தல் 1ஆம் இடம் யானை கண் வைக்க கிருந்தி 2ஆவது ஐயா 2ஆவது எடுத்த மற்றது இது தண்ணியா தண்ணீர் நிறைச்சல் 1ஆவது மீன்வா பரவாயில்ல 1-2 பரவாயில்ல 1-2 அப்பா இருக்குங்க அடுத்தது මේකවන් දිනුවේ පුතේ தன்சிகா මෙමයා தன்சிகா මෙයා அடுத்தது சைனா அதுக்கு 3ஆவது மையா யா கை தட்டுங்க ආවාන පුල්ල වතුර அஸ்ரா இருக்கான் ஆமாடையா යෝගායකෝ යෝගායකෝ இது யாரு வசந்தியக்கா தண்ணி நிறுத்தம் இது யாருடா உங்களோட சரியா அது மட்டும்தான் சிங்கள தமிழ் புத்தாண்டை முன்னிட்டு ஒரு அவருதுசவை புத்தாண்டு நிகழ்ச்சி ஒன்று நாங்கள் நடத்தினோம். அதில் சிங்களம் தமிழ் முஸ்லீம் என்ற எல்லா மதத்தினரும் 4 மதத்தினரும் கலந்து இதை நடத்தினோம். மிகவும் நன்றாக நடந்தது. இது வந்து சிறுவர்களுக்கு மட்டுமின்றி பெரியோர்களுக்கும் இந்த இன மத பேதமின்றி எவ்வாறு நாங்கள் ஒரு தாயின் மக்கள் என்றதை இதில் காட்டியுள்ளோம். இது போன்ற இன்னும் மேற்கொண்டு இன்னும் வரும் வருடங்களில் இதை போன்ற இன்னும் அவருதுசைகள் இந்த இலங்கை பூராவும் எல்லா மதத்தினரும் ஒன்று சேர்ந்து நடத்துறது தான்
மிகப்பெரிய வெற்றி என்று நினைக்கின்றேன். இன்னும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவில்லை என்றால் அன்பு வேண்டுகோள், எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.